Mbali Ntuli ke motho montsho yo mongwe gape yo rola marapo kwa DA o ntse dingwaga tse 15 kwa mokgatlhong o jaanong o sweditse go rola marapo jaaka tokololo ya kokoano peomolao ya KZN. Tokololo eno ya dingwaga tse 30 e latlhegetswe mo kgaisanong ya boporesidente ba lekoko kgatlhanong le John Steenhuisen ka 2020 a re o tlile go ikhuletsa dipolotiki nakwana mme se se kailwe e le tatlhegelo e kgolo go Democratic Alliance. It's a blow for the DA to lose the caliber of Mbali Ntuli. This is the person who has been credited for doing a very good work in building the Democratic Alliance in KwaZulu-Natal. This is one person who grew within the party, and if she leaves the party, the potential is that she might live with her support wherever she goes. Fela moeteledipele wa DA kwa KZN a re go rola marapo ga Ntuli yo sa bolong go nna moeteledipele mo lekokong ga go makatse. A re o ne mo nakong e fetileng Ntuli a bua nae ka keletso ya gagwe ya go tsena mo mefameng e mengwe. I think Mbali is a dynamic young lady and she resonates with people, and I think that's one of her biggest assets, and she certainly played a role particularly in more rural constituencies where she built structures on the ground. DA e ngangabetse ka gore ga go sepe se se sa tlwaelegang ka go rola marapo ga Ntuli.